Mutang pay! Ay, apo ya. Unay mo ti kastuyon, awan dati awanan. Nyamutan. Sa ano nga taayat pagalak ti pagbayad ko man di parcel ko. Griga matan. Kumare! Kumare! Ay, nataka mo gan, kumare. Kumare! Kumare! Hoy, kumare! Ay na, puapay, tapapapamulanglang ka! Naghadugarot ti pampanunot at bumari. Ay na, po kumare. Hangka unay ka di agpan panunot kani. Amangan no ma-stress ka kumare. Ay na, nabiit ka nga bumakit kumare no kasta. Ay na, apo. Ay, amom kumare. Ay na, kumare. Talnaan nak ti chismis, tahan ko kasapulan ti chismis tata. Ay na, apo kumare. Tumulaan. Nyan, ti kasapula man. Ay naki, di ba dati utang ko kanyam kumare nga lusmel. Ay na po kumare, baglaki din ta nalagip mo. Kani, sa pinagado ti pampanunutan nga babayadan tata. Awan la ti awan. Problema garod no kasano nga taayan. Baglaki di ta nalagip mo mare. Ang paya mare agbayad ka? Umayak pa'y kumamangi bagagarod kumare, iti 3 mil, tapno kasado nga 5,000 kumare, tapno mo ti butal-butal nan kumare. Yeah. Buri ka lang kumare ah. Ay, Uray nak lang dita kumare sige why. kumare. Ala, thank you kumare. Uray nak ah. Huwag kumare, ala, nakasingsingpit ka nga talaga kumare. Ayan. Ay, sabi ko mata, umadupay ti kumare, kakas kanyam. Hulog ka talaga ti langit kumare. Ay, naapo, nakasingsingpit. Mutang pay. Ay, buray kumare ta, mapangkualan yung pagbayad ko kumare. Ay, apo kumare. Apo kumare. Apo kumare.